ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم رجزا وطهرهم تطهيرا. قال الحكيم في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي على بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تدلوا من بعدي أبدا. صدق رسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا محمد ابن عبد الله. الصلاة والسلام عليك يا أمين الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا خيرة الله. الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله. أشهد أنك رسول الله، وأشهد أنك محمد ابن عبد الله، وأشهد أنك قد نصحت لأمتك وجاهدت في سبيل ربك وعبدته حتى آتاك اليقين، فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبيا عن أمته. والصلاة والسلام على ابن عمك علي أمير المؤمنين، وعلى ابنتك فاطمة الزهراء الصديقة الطاهرة البتول سيدة النساء العالمين، وعلى ولديك الحسن والحسين سيد الشباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي، وحجتك المنتظر المهدي أجل الله تعالى فرجا وسهل الله تعالى مخرجا وجعلنا الله من أنصارهم وأوانهم. السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Tepare nagang na woni kudratu jabbaruna otitinya vele katita alafi katum nangti iko katilam niti tote karam kayara. Alhamdulillahi rabbil alamin. 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 Tebanama temanama tetalahanam bandang tikiyama tedalfanama telemamanama tesura nagang nawone indumana umpah bakarama aljannani nawon nang barahma lalan yali bankala fi bambe yomane katana indumana untimba lafiya timi bamala lafiya ona umpah anti lafi yabnama katizang de fursango ndal fakamba nawon dabga handa tepaya kapura na wobsir song shanga yin titi zaha kasura nagang nawone wapaya annab haske annab daraja na annab yadda tepaya katizang la fursango temabia His Excellency Alhaji Dr. Mahmoud Bawumia wako arziki ka NTV cover lara tafsirongo ndomana wone yomo san yovienne andumana woni o murade ni nyeshanga na ompan leto na wongulo na gulbo kapoho haske o program kamza hani na won song mo tepaya Dr. Tepaya
Nerkam ummal nutumbo program ngone ndoba nawun nyaya ngartene niya yel shel zaha kasur nawune nawun yo ma san ina yo yasan yo fialle lalan yele ndoba nawun dal kawale zandalan annab muhammad nasara wa minu yin namma lalan nasara ma nawun palan letete nan pobne nebo ndoba nawun ko jakati be lalan nasara mane ati zangala la fursango dunia sheltim biyango ni shaman sheltim biyango ma hankal kamza gun kammal hankal ne bang ne kama to bi yergan doya karnyala muslinsi ni kyafarsele bulla an la lugo yene ne bu meki shoda muslinsi be musulme ko to nya zashe dunia nyanga zo currently tinje ngo America, Israel, Britain, France, German ne munafikin shaban pa habuzgo bu target nyala Islamic Republic of Iran nduma na woni yini nam dunia kasule na wurumba kapa Islamic Republic of Iran nasara Allahumma lana America ni Israel ngo ij'al tadmirihim fi tadbirihim na wonnan lala bubabu shalbu yang bama zaha anduma na won sang bu wurumbu nang da puni annabno yang nam dal barka na wonnan lala titi na won wurumba kapa Islamic Republic of Iran in Nasara tala nyele bil muslim bil kin kam zaha kanya da ulu ko den palan zante muslim nam Islam zaman sheltim jongo ma nyele Islamic Republic of Iran na won pahantin Nasara te bu dawtira nduma na won alqawli nyala de tumde tuma huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala din kullihi walau karaha al mushrikun na wone pahantin nasara na won wurum America min wo nyan dolba ma zaha nim pobu ne newu bunni yama nyala za jaw bumi wa yamkuru Allah wallahu khairul makirin insha Allah tenyala bamal nasara mabe lanan yale katizang de fursango nete bangsia te radio and TV stations ma den operatora da man nerbu to caller bohara ne bo bang time in ma temal dalhu TV den yala live kar kena ten kul nang dongo te waren shin de babela on dalhu TV kamal NTV ma kurgu pia asbasi 10 a.m. Sagani TV 6 p.m. kurga yuwa za wuni Diamond FM tamale dinyala 1:30 p.m. wuntang no 1:30 Majority Radio tamale 8:30 p.m. Kasmi FM tamale 1 p.m. Amana FM tamale 1:20 p.m. Dasuma FM naya 12:30 p.m. Beast FM Bimbila 8:30 p.m. Kambang Radio Diale 10:30 a.m. Eagle FM Wale 8 p.m. Dan palamagba ipana na tenyala bayan tole. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ko chapsi dunia ngo wotila muslim garanti kayartiya adibu auladakum ala salasin wabsmi'i iyali tam yala tazghne hubbu nabiyukum wa hubbu ahli baytihi wa qira'at alquran annab muhammad bangserte tu wabsimti iyali tam annabi yurlam katikantma ambir annabi yurlam nanti nit minti iyali lalan yala annabi yin namma ahli albayt katikantma kabu yurlam detini kabu yurlam deti iyali ne wa qira'at alquran kati pangse Qur'an karambo abba yende pune ka baden palama yol ka namba mabihin karko annabi la pati garanti kayer inni tarikum fikum sakalain kitab Allah wa itrati ala baiti ma in tamassaktum bikima lan tadillu min ba'di abada annabi pangserte wo chapsirmi ka cher shara bintim sarbayi intir al ummama kitab Allah ndumana won litafi dunya al Qur'ane wa itrati ala baiti na inzuri'a banya iyan namma ma in tamassaktum bikima lan tadillu min ba'di abada
نكتونن كابوي القرآن نأهل البيت القرآن نأهل البيت كبورك كل ملونا أكلا من بورك الدنيا بالله ما به أتينا برم زوكو يريا مثل أهل بيتي في أمتي كسفينة النوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وبان سرته نو ينما كوتومسي ودال أمة بونيا نبو من لا النبي نوح نارن لا من كان كير بوني تلقيا من ملك تكي النبي نوح نارن ما منا وليا ومي بحر ولا ونهل لك ناون قمت نهل لك عندما ناون كو بان سرته نكتبانسم النبي يرلم كبب النبي فيليانغا كقنصت صلاة بكيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أحسني غفر الله لكم والثالث حبا لنبيكم وآل بيته بأعلى أصواتكم تفايا يتقول نم صلاة لما جيما بارلا حسكي أن يكفوهم ما بتعي تفايا نعم فهمت النبي الله هذا آدم بيوما أفا على آدم بسم الله تايتل ما دواي ينكنا أقول أفا آدم أنا بفرشيكا أفا على جما أفا على آدم بسم الله بسم الله الله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله وآله صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله حاتم ظلم الليالي واذكر ربنا وابذل كل الجوارح وثمولنا محمد إن تنازعتم فشلتم أو تخليتم غفلتم أو تعاديتم ندمتم يا تلاميذ محمد أنتم نور الهداية أنتم الآخرة أنتم نور الهداية أنتم الآخرة حاتموا كيد الدوايا وانصرنا محمد لسموا مغبونا لسمات الله لسمات الله أنتم أنتم ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل ليس في الإسلام ذل ليس فيه ما يمل كل ما فيه يجل إنه دين محمد
إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوح إنما الإسلام قوة وجهاد وفتوح والنظام الله واتباع لمحمد ينظر الكون إليكم يتبرأ لديكم ينظر الكون إليكم يتبرأ لديكم فاعلموا ماذا عليكم لا تشريع محمد صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله أجادم تفايا صلى الله على محمد صلى الله عليه وآله توتي كم كرمني أجادم بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتعلم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان صدق الله العلي العظيم نبين شاكم دمال دي نيابلي بين شاكم مال نيابلي قرآن نيابلي فاتحة دنيا قرآن نيابلي ما به لالزو فاتحة يكاني أجنغ بكاني رزو دالله فاتحة ما دنيا لدرورة تتي إذا دلم تنزان تفسير ما كنشم بسم الله جادم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لن يلي سورة الفاتحة آية ربايو فوين يلي كاربتل غرا كفير لنا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم دنيا آية دنيا طول فاتحة زغني دنيا آية دنيا طول أكرم فاتحة بسم الله كان
Fatiha ma kane. Therefore, a jingle ma bakane. Bismillahir Rahmanir Rahim wa ma dinya ayatuli nyami Allah jiba akko Qur'ane. Sura namba nyala kwabga netina nahe. Tule Fatiha. Ayatuli ma nyala Bismillahir Rahmanir Rahim kar sabde zugo. Ndam. Aya. Sura shamadin palamma zaha. Bismillahir Rahmanir Rahim sheldem parizuma ka aya nyale zante sura ma. Diri ngela aya sabla Qur'an ma za munin kul in tuktab jana. Aya tilga na Bismillahir Rahmanir Rahim aya kasab alhamdulillahi rabbil alamin arama anta wala duali. Bakara akul page abla aya nang bismillah aya continue alif lam mim zalikal kitabun chana. So nama sense tepanga Qur'an ma zuqma nyabo Bismillahir Rahmanir Rahim. So tala nyala ayam pujeng lemma bi musulmi agati ha mavjelenga abora ko Qur'an ma yule Fatiha first aya nyala Bismillahir Rahmanir Rahim kasabwa sura sin palamma zaha Bismillahir Rahmanir Rahim pala aya zante sura ma de sableme pa kama ka aya nyala zante la sura ma mabe karpil ger kayala ne Bismillahir Rahmanir Rahim apil ger mene ndumana woni yule Ar-Rahman munya nambo zubona munambo zubul mpil wabannam da zaha dunya ni lahira Ar-Rahim nambo zubona munambo zubonye den gahanda kar gahan banye nambo suma mpilba bayan dina kai alhamdulillahi rabbil alamin babu dim pal zaha nan tabbata bannam da zaha dumazo alhamdulillahi kayal rabbil alamin bannam da zaha duma de yelmin rab mun wobsir bannam da za butuma balam mun wobsir ba yen musulmi di tijalama katiya alhamdulillahi rabbil alamin ka bang amal duma ko nya wungub sira ka milalama na wungub sira mi yimnya kala de tarbiya so rabbil alamin duma so wungub sir duniya shel wonnam tasulma za katum ayal ne wonye bannam da za ha duma ma ko tum mal sifar ba yaha sifat ba ma nyadene Ar-Rahman Ar-Rahim. Karnyala Ar-Rahman Ar-Rahim shall dimjen wama. De bang serame. War-Rahmama. De pelaza za. Benam de zaha de kakab chesu. Dunia ngone lahira za. War-Rahma pelasu kam. Abjabma mamma wada muslimi be kafra. Abjabma existence ma ka kulbian ma. Na War-Rahman balama. Amara himiya wadunguna wo gahanla banyan za sumama wo zang dem pilba mabihi o yala lana mo kajirim nyale kuna yala ya malik yawmiddin lanan Ar-Rahman Ar-Rahim sobun yala mama kanyen hunna mama ko tira dab selbiane dama ambe duniya mo gorom ne ka be ma akian mi akun me kartira amal la bushe mun sulma kiyama lana mun su kiyama ma malik yawmiddin shabto karandale malik yawmiddin de dab selbian katiyan shihle dinnan asa nye malik yawmiddin kiyama lana ka kiyama lana do kiyama na ma malik yawmiddin lugatan karon ganyale amma den tufe nyala kiyama lana domin anya duniya mo na wusula duniya mo ko nya dillana kama wonya lahira lana ma amma duniya mo won ko titla bin shaden bono tibo amal freedom kani to pige ambor shele
amal ikhtiyari an to pigi an bor shele aban mal an yel na su shele kaya ne num bongo en yelen bongo en loren bongo en paam bongo en bihem bongo en lagran bongo en kasan bongo aban mal la yara amma de lenye la yupa de zo kare ne to fa ka kyama an kuna num bonga bonto male ka jeli kyam doro ne to fa ka kya amoto ma so ne to zule en jeli kyam kadinya de mar bisin ka so to pole so yupa nyale dunia wona atiya na mal sel bia su shele de nyala bo yupa after all abjab dunia mo teman la jabo de nyet ala tuli ni aradi vertical ni horizontal vertical woma dini nye bannam da zaha min buduma alaka taminna wul jabo ma qala horizontal yani aradi ayi de nyala vertical te biela wo jabo pune katenembe ne kul man la fan woni light woni bian ma electricity ma bian en jakar war mawo electricity ma yi walen ma bian jamais ne kul ha bian so na won jabo ma en jakar te bian ma won yuka te bian wo yi hele ka ke te tlaka so te biela na won jabo ne so de nyala yupa ka ye na bian ka fu bian ka ko le bian ka na won ba bian ngonin biane tini nyelo shilin shiya mabe amirin koma amma ka ni yule din tilgir ma kayal bismillahir rahmanir rahim ma riwaya shalin biane intirtilah bale qur'an mun ma zaha banan lad talkhisi di samari annan fatiha ne qur'an zaha bila fatiha man compress di zanan fatiha ne ka fatiha ma zaha ka bu compress le and summarize le and the talkhiz and bismillahir rahmanir rahim ka bismillahir rahmanir rahim ma zaha kar kan di zaha nun ba man ka annabi ya nun annabi ne ba ma imam ali ne disal din tor gbanne ma Dizu da kalla shi baka annabi ya ana madinatul ilm wa aliyun babuha rizqu ya to abiya mani so anya bismillahir rahmanir rahim ma bi muhimmanci dinnan la yin musulmi be yin binnam dele mun jamde na wune nin sallama na arzin ma na wun set la anya bismillahir rahmanir rahim bi summarize la abdi hagu dunya ni yanken sham tuli bismillah abin shakam ne demi izin na wun san kayal ni bismillah ayan don me bihi bismillahir rahmanir rahim ayan jirmi ayan kelmi ayan tamka ayan nanda yanda tamka ya bismillahir rahmanir rahim abin shakam kar dalil lalama den pare yi amin abin nan da taba alaka shadin yambe bu amin basun sune ar-rahman rahama ma yambe amin basun sune nan bozo mutlaka wanyala musulmi wanyala kafira bun kon bunyo tiyo moranyo tinbanyo bonyo amin le alaka rahmaniya ma yan tumda kale rahama zan tele kale nan bozo zan tele yiminyati da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma ar-rahman na wun yama kunan bala amma kana wun yalya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi Muhammad yala rahma zan tipin nam da sa so ni mutun ya musulmi tana yan yalta abor na ban na ya musulmi pale bennam de kamza ka ni rahma zan tele wa illa afiliya din baharin tama ar-rahim di bayan tumdeme bennam dama ban di kakar gahan shaba banya ninfu sumama banya mu'min nama
ban yana na won tafsu mama ka nye rahim nzamtiba a duniya bi shi ma za ni shirshalan balama atuma za bismillah amin binnam da kamzaha arrahman kartumda amin banya mu'min ganda zaha arrahim ati gamma duniya ni lahiran babihi abin shakam diyan can lani lalama yebanya rahimiya ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليك ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. So annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na wuya ma shanko pito mun yi raufun mun lahi rahimun. So ta'allaqu bi alaqillah. So yin mu'min yin musulmi disimsi banye musul a musulun taba kanyala kamar rahama shal nan buzo go shal din ya khasa din ya rakim wama karja amin basun sune wa illa afiliya dezo kaniya imam amir al mu'minin ko pansir te kayara innal abda iza arada an yakra aw ya'mala amalan fayaqul bismillahir rahmanir rahim fa innahu yubarik fihi na munya na won dable ribor no karam wo borbe no tumtun shale wo pilgerme kayal bismillahir rahmanir rahim wo yalla lama ben den no albaraka wo nya albarka wo nya nan shalma den nan albarka ibanya annabawan ma zahada yusir la bismillahir rahmanir rahim annabi nuhu wo ngarangala wanda yan spakale karamo be di shafi danyala bismillah Disu kayanya bismillah majriha wa mursaha dispakan bala di shafin bala kar spako wo ngaram la kar yise bismillah majriha wa mursaha karidit nzancana annabi Sulaimana jema ayame wanda yan tibarki su bangla innahu min Sulaimana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Allah ta'alu alayya wa atuni muslimin. So nan yan yale ka kama mga atin shakam ne kanang le ne bismillahir rahmanir rahim ben shakam za kanang de lala iyan palam nen dalen le ne mal talam shel zuma ma ibu tektan to ko to kala ka yan mane sahama paya وإلا أنا الرحمن الرحيم الرحمن ما دمبل كم ننفو معنا ننفو بياري دنيا نلاهرة نبل سكرام الرحمن لزوها أقل دي عدد ما ألف لام را ها ميم ألف نون ما الله أن لي لترالة 330 ما الله أن لي 330 3 plus 3 plus 0 6 ma di yaramya ya job sheldon pla sa akara tumda atone anyanga nudirgo ni za zo sana tangbane the plan 6 ma za de tumla anna ndumana won rahmaniya ma pla la ma amma anyara kimiya den tila ya ala shalko kasokam so rizo arrahimiya ma arrahim ayan Allah anle alif lam ra ha ya mima Allah anle literala 289 dezo literala 19 ma 1 plus 9 literala 10 1 plus 0 1 so jiha yin kara kora bannan banya mu'mina ka klina bu ma kanin kashi ban kun ko kara pelna amma da pelna la so kamza amma bihi mabihe hoy kan toye ente la amma biya ndabala nyura Honorable Dr. Yusuf Suleiman Boale MP in Europe kan zam da fursa masuhurun dumana wona amal mo bukata na onde lafso nyanga na wone woduhu mo chamtoni na amal mo bukata Honorable Dr. Yusuf Suleiman na won songma te paya mabihi tina kulbe surate
sura dibata maa tafsiri ni kan yɛriyɛya sura dibata fatiha yaashini ni arrahman sura dibata ŋɔ ka ti zaŋ niŋdi tafsiri chɛna yi yɛri yɛlimaali salo maa yi zaaha ni saɣati ni kamam yi so na ʒin wum yi mi so na ʒin nya ka bi zaŋ tafsiri ka di nyɛla sura dibata ka di zaŋdi tafsiri chɛna yi na ʒin nyɛli yi mi na ʒin wumli chɛham yɛri zuɣu ka yirim ka di chɛni maa so mi yɛli ni pa lala nyɛli o niŋmi lala ka ti nya ma bihi di tuuli n bɔŋɔ maa ka di zaŋ sura dibata n niŋdi lala tafsiri maa lala zo kpaŋa yi maŋa ka zaŋ zaɣa niŋli ka ti chɛna ka wumdili viɛli yɛnga din sɔŋya duniya ka sɔŋya laahira yɛla pam be di puuni ti mi na piligim maa naawuni di chɛ ka ti wahala bahi yɔli ka alfahari ka ti zaŋ niŋda ti yɛrila din do waaki iya shɛli din doya maa ti piligila ni suratul fatiha ka ti alhamdulillahi rabbil alamin ka ti di fasara di ma'ana ni nyɛ shɛli ka di nan maŋa rabbil alamin ŋɔ maa ka di vuugi sifa dibaayi dini nyɛ arrahman arrahim lala zuɣu rabbil alamin maa din noo laa nyɛ arrahman arrahim maa ŋuni na kuli bala din chɛ ka o nyɛ arrahman maa o bi gamda o yɛn bee wula kan n gahim so bahi o bi gamdi so bahira o pilila so kam zaaha di zuɣu ka o nyɛ arrahman maa ŋun pilila so kam zaaha yi bi bahindi saa yi nira saa maa chɛnimi ni rawu rahma maa rahmaniya maa n bala maa di pilila so kam zaaha ŋun doli naawuni ka saɣati naawuni ni ŋun nyɛ chɛfira ka zaɣasi naawuni zaa saa maa rahmaniya n bala maa di pilila so kam zaaha di bi zaɣasiri so misali din paari yɛn nyɛla pahimbiya wuntaŋa di pilila so kam lala laa nyɛ golima di gba yina di gba chɛnimi ni rahmaniya maa di pilila so kam di bi chɛ so har pɔhim shɛli din kuli fuloo yiri ŋɔ maa zaaha di gba chɛnimi ni rahmaniya maa di zuɣu di tirila so kam ka so kam diri di daanfaani di pilila so kam lala zuɣu aya nyɛmi n duma naawuni yuya shɛŋa din be lala suuri ŋɔ maa ni ka a nyɛ arrahman arrahim di yini kam zaa malila din baari shɛli naawuni bin namda ŋɔ maa zaaha lala yuya ŋɔ maa arrahman arrahim di malila din baari shɛli ka tumda ka di minli chɛna ka yirim ka di zaa chɛna din piirimi di mali din gbaa shɛli bin namda puuni ka chɛna amile kan mi tin yɛn zaŋli tumtuma di yɛn tumla tima ta ka di chaŋ ti gbaagi lala bin namdili shɛli nyini ni bɔri maa a yɛn yuusilimi ka nyɛ lala bin namdili shɛli nyini ni bɔri maa kan yɛn tin yɛ misaali di yɛn chɛ ka a baŋ di zaa yini kam yuya maa malila zɔŋ shɛli din tumda misali kama ashibiti kaman ka yɛli Tamale Teaching Hospital ŋɔ TTH ashibiti n nyɛli zaamuni ka di ʒɛya amaa kpe di puuni departments jɛnjɛnimi an tooi nya eye clinic bɛni o nimbihi yaɣali bɛni mi ka ti mali dental clinic ka di nyɛla nyina clinic yaɣali bɛni mi ka mali paɣaba bɛ dɔɣibu shee ka di gba bɛni mi ka mali bilɛri gba shee bɛni mi ka mali dabam ŋɔ ka di bɛn bɛ ashibiti maa ni ma biya di niŋni ka a mali nina toro a nimbihi biɛra ka a zaŋli chaŋ nyina ashibiti ni ashibiti maa ni ka nyɛn chaŋla zɔŋ shɛli din yuuni nyina an yi ka labi yiŋ ni alaafee ka di bala dama ka a nyina n biɛra a nimbihi n biɛra ka a zaŋli chaŋ bin luɣusiri nyina shɛli polo bu shiri yɛn zaŋ bin zaŋdi shɛli luɣusiri nyina ŋɔ luɣusi nimbihi ŋɔ an labi yiŋ ni alaafee to lala nyɛla a mali nduma naawuni yuli shɛli wo yiya maa ni
di yin kamman na din zang de bare shale de sen se ka mi la ka zang le tumda azan le kyam te bab shel da bam na nan da don wuma kami kunya an bor shale domin yul shale an zang nan da ma kada zang le zal bukata shel zuum balama de zo ka de den yale kanyin bor sa abor min sa mi sa kom ka bora ka kan te kola arrahim an kol gol arrahim na zang le kubukata ma don wuma ami pala wonni nya sa kom ma domin arrahim ya ka yul shale din ken ni sa kom barama dama sa kom din jer le palla so kam ka der so kam rahimiya ni rahimi din gahanda me kami kan te voro ngum ba gahanda no ngum gahanda yan kan te voro ngum ba gahanda din kan apala wonni nya sa kom ma deso ami kan te tila arrahman kami an yan zale nan sham anyala wonni nya sa kom ma ayan nyala me amma anya arrahim din nyala nambo sobo nyale amma kar nyala nambo sobo shal din gahanda me ka sokam nker de la nambo sobo mani ati par nambo so ngombe gahambu ma funi ka cham te puna arrahim do ko garga domin amen le kadam o ko garga esen sakata understand la ma chena lala zo amma ga ni ka yul surma vyalanga katum kana ti yul arrahim ma nduma na wonni amma ga ni yulle din ka nduma na won arrahim ngo din ko zang titi muslensi na won zang la da yulma arrahim zang ngam muslensi zang titi nduma na woni arrahim ngo ko pige nganle no titi aljanna arrahim ko yan zangle nam aljanna tirti mabihe arrahim ngo ko zang mpiga annabi titi ka annabi le nyala rahma nzante bennam da za arrahim ngo kana won zang titi muslensi arrahim ngo puni no ko zang nyir aljanna tirti arrahim ngo ne ko zang gaham annabi zang titi ka annabi mun le nye arrahman rahma ma وني رحمة انزانت بنم دزاه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين لازم مبيا أتي يوم منكرن الفاتحة بايا أيل بسم الله الرحمن الرحيم أيل ونيا يل الحمد لله رب العالمين تلا يل نا يل كابنا وني دمسو ونيا بنم دزاه دما كو وسرنا katum la nyala ya wonye rabbul alamin ma kasifad baay ba yerde puni denye arrahman mun nambo so pel so kam ne kam arrahim ban sa'to lo ka humtu ma kanan kashi ko gamba ne arrahimiya ko na yale bayan an yalla ma arrahman arrahim ma diyan do'ala yul shelta katira ande tuniyamo gorom ne ka kikena akmal kundishi kariyala ya lala arrahman munya rabbul alamin ma munya arrahman arrahim ma munya arrahman arrahim ma munya malik yawmiddin munya malik yawmiddin dene nyawdana kiyama lana malik yawmiddin fasaram balama kiyama lana na woni nya kiyama lana mabiya jolle fele nga kage to ashale nyamdim tesham bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim kayalula malik yawmiddin yulmi alfele nga arrahman arrahim malik yawmiddin timia inyanya ne kama arrahim woni kan dumana won titi muslensi arrahim woni ko titi ko tirti alshanda arrahim woni so kakarati arrahman arrahim kayal malik yawmiddin
yamani rabbul alamin arrahman kana kanati arrahim kana maliki yawmiddin min maliki yawmiddin li martaba arrahim diyarale to arrahman kaya arrahim kana maliki yawmiddin na ti mukabang ni kamaya kiyama lanma rahimiyan wontum de tumanman izukar yala rabbul alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin so maliki yawmiddin ma rahim ngoma arrahim wontum de tuma kiyama ma to ni ma ne diyan gahamme wamtazul yawma ayyuhal mujrimun la yanyale ni ma ne den gaham rahimiyan tumtuma so rizo amma gani ka yul qur'an ma duk connect la taba duk connect me rizo na wonni zalku ni dunya ma duk connect la taba so ku to be in isolation aku to ngaji ka sha fonko agama zo de ku cham rizo dunya ma sa temal be shaka bole ecosystem ka nya kan pi har kar nan pyramid ka nya biyar shanga biane bam jir la shale kadin jir shal ngoma karle bindur go tiba bongo kabu bande bindur go tishaba kabu ba shabma le kable bindur go tishaba le tim la kan yankin hal intifazu sama karnin ekongo karnya pyramid di connect me yinya tin jengo dinin kayel ne biyar shanga biya ga puni kayel na kerim jerma kayan kubuza biya ga puni biya ga ma no wurum diyan dola dor shellatiya anya tunsini diyan mo katiyel ni tiya nyahala dunsi la biya ga puni dor bi'ani yina karab nyala dunsin yan biya kala doroma ku to biya ne timi nyaba to timi min la wahalla kama yan biya to yulma saya bi ka pona kar mal ya kar furin ya kaluru bumbo nemo kayan yan ni poham de she to lalab binjira bin wala shanatin yarma te kula nyarba po amma yan shelala ma bumbo no shell pollination karba to nanda kar ko den ya do njant lan den ya pa kar do katiti bin wala katijira to ami ya ne po amma ne je to ami kula di bin wala dunia ma man la jiba di connect la tama di zutin nan san nan bala ka ti connect ti gommi ya tama ya shanga biane kati agri en shapta biane ka ya shanga mi kati walwal ni taba so tala yanyare tilla an shel pulma kati goble ka son de taba tin wal ka shel pulma so kan gubo dene kalla sofa summa kalla sofa ka kalla law dizu so kam ya goblo ta'lamuna anyara shi'a ka kuma ta'lamuna tijaniyya ka kuma ta'lamuna amiyara wahabi ka kuma ta'lamuna amma tizaniya musulma ka tabar tabiha ka son da taba diti paga zone ka nan da ta'lamuna abadin balama zabla biane enti bu bangram bongo ka ko je nan anto nyaso diyan na mame nirgi kyarka yel ne ayan pa ko men shele kan no na ponje ke nku choko chan ambu maga ni mana ambang amman ka mon kende ma ka muna dama ane mon la nyin kende first kana mo kende mon yi bu chang nyin ni chang to bang la bu bang la ma ti hal ni shel ka nan ma pangaya yi mang understand din al islam benam dil sobian karpala na unmu kaso inye chafra kade bi haka ne kanya nya musulman ka kuriya ne nyin yan nan la fitina to amala lafi nyen namu na wun yuro be ko biyan ma den to nam jana ko le musulman le gara nyen dene nye ka yal musulin sima aka sol na tuo aka sol na nahamo che ko nya musulin si ani kunu zainan lana wala takunu shaynan alaina nehemiya na cinsi be na cintar titinim annabi nim balama nitille na cinsi intiba tirlegi tirzan tiba aka sol na misbehavior na addini ma be
Lalan yale kar simsin to understand the kamam ati yel malik yawmiddin de connect ramin rahimiya ma denim tablele so kar tira yawmiddin ma ba mamma tira la ishara shal na bang ya to akini shale lalay to ma yala denim mabiya de tira min amal labushi kiyama biyan ka kenan so timmir dinnan fuwale inti biya duniya ne ka gafla ko a ka tam kaman kiyama biyan tendi yala mabe te kwangti manga yinya ni yelni rahimiyan wa arrahimun wa ma dinin mal alaka ni malik yawmiddin katira aljannatu an kiyamatu amaya mama ni kayule anya lala yelguma kiyama dale arrakim wa mal tuma pamnimani lala rakim wa ma arrakim wa dinin tiyan je fam musulmin bai kiyama dale rahim wa yan tilga musulma na wun yama kuna arrahimun wanyan tilgan narba kiyama lala zo dimman na kalli shari mabe arrahimun wo lala kalli ma anyana wanyan nan le dabsil puni karke ka tiki kiyama dale kana wun yurte abor na panglala adadima dinyala sochi na wun bang samin mabi musulmi ka nyala nan buso mun punnan dale kale bu min la ka nan da ba ka nan dale ka bu min din ka nan da mabi musulmi bizo kan duma na wun ta jama shale abi haga pune kala jama ma ka bu pun le jingle as-salat kana wun ta la jama ma ka ti bun le as-salat karinyala aburi jingle dabsil pune jima nu amba karam fatiha abu karam fatiha a jingle ma kane she a karam fatiha bwana mama da yini jima nu ma fatiha da balaka karanda asba jingle fatiha da balaka karanda asba si jingle da bayi azafar da bala anna al-asr da bala magarib da bala isha'i da bala mabiya Allah an da zadiyan tala fina your point kabo ka bang zam dalam fina your point mo 17 ma 1 plus 7 ma tira ala 8 aljanna dunu ya nyala bala to atum extra tun shanga biana atom le alan gahan la anni wayan lila dunu ya ka fi an bor shal kake so anya atikaran de tina yo point ma dahan yin ya an pore jangle ka taharle de ba yo point dapsel punema na wun bor mi duniya nyanga zo wo yule arrahim ngo kare to karan de le at least di for ka go kar kul for zaza kar karan le bula 17 minimum man bala ato nya 17 ngo dunguna la dapsel ma do de ma kamma anyalem ma dezo nya at karam fatiha talla apun karam arrahim ngo dapsel pune aka ayan nan shal janganu mame abwalle arrahim anyala munya naga karnyala rahimiya ngoma yanyala de bala de nyala pina yo point ashiri apone lala ma dapsel pune pina yo point yune pulni mabi musulmi de sata na nyan dumana wun nambo zobo dinye den gahande ma kiyama dale de sata karahimiya den gahando ngo kar gahamma ka nyala la katar kiyama dale mabi musulmi lala nyale te par ndumana wune tenzan kyongo kala nyala bang pangser agwa
karinyala nduma na woni nyin nam duniya ma kasule nyin na woni yel nete kaza kati muslense ka yel nete de muslense ka dola da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam nduma na woni kanan to foro te zam muslense ma kare tumtuma adal kawleni muslense ma yande tung banyanga zo Islamic Republic of Iran kab saab walgo nduma na woni kadde muslense kadwala annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kanye muslim nama ka America kab zaksi muslense ma ka zaksa na woni bu zaksa bon zaksa ngo kanan kafrsale nduma na woni rahma shar'an zampil dunya ma kab zang la rahma ma ne bazan ne adab shabban dege muslim ma kasata kadwal annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam kab yina ne bayan tuba me ka gurumba katom tamla kom shelin na wonni zalkar nyala adinin nyala kasule nduma na woni annafsu antum ka shakka karfune di shirnyala ajuro ni yalmale karshir nyala ashir yuromi annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Qur'an shari antina karshir nyala yalmale di shir nyala yalmale nduma na woni chaka ayatum tuma ngurum chafal mo America ne bayan dola ba na ngurum ba katu Islamic Republic of Iran zuksa ka dunia bang ne kama agop muslense adwal na wuni dinin yalmale ka dunia nan bang annab Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yalmale nyo minna wunin tumu nduma na wannan lalatati ka gurum kafirnin wani pobu ne nebo ya cela antibama nduma na wuni zamlu gurum ba na wannan balalama ka zamla na ikoma nduhu Islamic Republic of Iran ne muslim tam dunia nyanga zo mun zan to hechep asol mo zo na woni duhmo na ampa hantere nasara iza jaa bismillahir rahmanir rahim iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba diyal mo kayen jeya kanya muslime kar muksira wa mama Libya ka Islamic Republic of Iran mbala wala ka bangle ko charseleme zungol Libya yulma ambiane musulman ma bo biya wahalan nyam Afghanistan musulman biya ma wala ka banba ka yin mane yulum Iraq bunnan basham yulum Lebanon bunnan basham yulum Yemen bunnan basham kakkana de babatu nyam tima bihi Palestinians Gaza bun charsi basham buhama manga bunnan kafirnam lala manina bujir kale mi jin tigre pule ambam buka handene musulin sima ka buje therefore buje musulin ma wurin Iran nan zim balama tizaha musulin kamza zim balama wo ba musulin so wonne to san ya hatuniya nyanga zo bang palam masa apa hanjale kamani yan jale banyale ni bu wuranga nage bunti zam military bases nang tim se shanga masa bunale me bu falene bunti zam military bases nang aya ya to aka yarama wembra dinin ya terrorism ma amin ngari shia ko bu marfa ni swa kayi marfa man wal kartana kar kamin ojia kanyin kamarfa kakasua amino ngule farsuruki to mal marfa wakati yara ni kama he ashuma farsir mau ninyin farsirumi kondong yar fune fungo farsir genomi no farsirumi mami barna ko bonno nangma deso dunia ma Zualin sima nang la very clear. Kare simsi natina musul na tinne mu gwam. Lala gyalen si choma tim malma ti yim dene. Kan ko tabna wunzo.
natija ma judgment ma karpalamna wunune tumma atarga kanum zusun karahimiya piga bi piga afuhma ma pal jenung de balam shelang gon kul yisra kalon kila data ka turama bi muslimi ka pang nang shelam bala chuan sambala sirgo na andi ke kat turtaba na andi ke balle kar ya ramadan ka shi jinglane ka bob qur'ani wai ma mir bodunguna shaytani wa tuhunya nasara zo da sun sama an bob qur'an ma ashir midin biyar ne ka ar-rahman biyane bismillah biyane ka ar-rahman biyane ka ar-rahim biyane anta ajashi allon nita'ay anta yalbu na unke kabuban اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك وعصاه كتابك يا الله اللهم أدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد صلواتك عليه وعليهم اللهم لا تفرق بيننا وبين رسولك مصطفاك سيدنا محمد وآل بيته طرفة عين عبدا في الدنيا والآخرة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.